Ibizo lesibongo uMadangazela Khumalo. Uhambe njani izolo lingasilandisela? Izolo besenxaleni sifika enxaleni sahlala sadobha izibi izingcolile sachisa sesiphatho sesiqedile ukuchisa kwabe kufika amapholisa efika Espocha sisinduza ukuthi sihambe besichaya besilokhuza ngezinja besibhodisa Espocha besisakhona lala besithi lokho sikwenzayo nonsense. Ngilibonile lemvivinya enyaweni zokuchaywa kuhambe njani sibili? Ufike wanchaya umpholisa wathi nonsense leyilandayo wathi sisenga amanzini. Lithi kwenziweni? Hayi mina akukho engikhulumayo ngaphandle kokuthi okwami ngithi phambili ngongangezwe njalo ngithi lokhu sifuna ukubuyela ukwenza umkhuba phela amasiko asisawenzanga basiphambanisa sifuna ukubuyela ukuyacela izulu sithandazele izulu nenhlanyelo zethu siphumelele lathi ke sikhululeke.